Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani puing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a umveke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam lamarin tlak le mingtra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a leitheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a chanchat na puitu grower tal anhun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi anthau nalin ansa amuk tha a ansa po a hang big le tin antaksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin antaksa in nat na shik adau chakhle bok Pvt popular le sofit te hi achat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lawa wangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thar Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thar store dor pui Inchung hall biak in le restaurant manatan avoi khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni Dining room, kitchen, bedroom le living room mila omzene design sang ne siamani. Ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo. I living room ceiling te moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete. Remote control mangin speed direction le lighting a control theya. India Ram Hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai. Kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang Phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Aizola in chung thwa moina changkang le in cheina bungrwa chi sang do thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana ombringe rondor ve nge yang che in chung cheina bungrwa premium level chachung chuang chachang kang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui Safe Lines World Bank Road for Glen Park Khang
kung pui chiawanga ni sari chung zet tuial thei phur lir thei an din chu nimin tlaya ti top ani awangin Mizoram tuial thei lut le chana voin tlai dar li thleng khan oil tanker somthum pasare in vaireng te check gate an pal tlang to PWD Minister Puvanlal Hanan Kongpui en Kolkonga NHIDCL le State Sorkarin tho ho na tha an nei atrula NHIDCL chu an mamo na zona pianga Sorkarin pui a in huam ti asoi Union Railway Minister Ashwini Vaishno an ram chunga boruak chia pe chuak lo hydrogen mang rail siam chua masaber chu lotling taka en sinani ti asoi Cambodia le Thailand in be na ti top tura in ka hai puan le rem na chungchang soidun an du thu soima se an la in be chun som zel Zonet chung kwate chibai ule oliflal engzami kani ajan chin thari lo ngai thla ang u kongpui chiawanga ni sari chung zet tuial thei phur lir thei an din chu nimin tlaya ti top ani awangin Mizoram tuial thei alut le chana voin tlai dar li thleng khan oil tanker somthum pasari in vaireng te check gate an paltlang to Vaireng te Zonet correspondent Hodon Danin Mizoram Oil Tanker Drivers Association in Nimin Tlai Darli a Nor Anti Top Rual Khan Vaireng te omsa oil tanker paruk chu aizo lampanin an chuak ngala heiba ka hian vo in tlai darli bor vel thleng khan tanker somthum pasari in chalan nein Mizoram hun sang an pan to a heng mi te ba ka hian chalan la siam fel lo tanker somni pasari chu Vaireng te IOC depot an lading mekani Mizoram Oil Tanker Driver Association shoi tu te chuan zan indar som pakhat vel thleng Vaireng ti IOC depot in chalan pe chuak don ti an soya tanker somni borvel chalan hi siam man be sei ni in aizol lam an pan thei be sei ani ti an soi heti lai yan nimin tlai darli a Vaireng te atanga chuak tanker paruk te chuan aizol an la thleng lova naktu ka an lo thlen thei be sei ani zone changin supply department ho tu te chuan tu nanga tuial thei phur lir thei te an lo lu zel chuan tuial thei har sat na po re lo te a azia tura be sei ani ti an soya tuial thei ba ka hian ni tin mamo bungro sang po alo lut zel ti an soi supply department ho tu te chuan phailama tangani tin khosak phung mamo lo lut hi tlong taka alo thlen theinan kongpui chiat na khamrang le a cheve la lir thei chet vel na ero vil uluk deu angai thu an soya hetiang turian police lampo mala turangen an ni angin harsat na lutuk thleng lawa tlong taka akal thei be se ani ti an soi PWD Minister Puvanlal Hanan Kongpui en Kolkonga NHIDCL le State Sorkarin tho ho na tha an nei atrula NHIDCL chu an mamo na zona pianga Sorkarin pui a in huam ti asoi Mizoram to alo zin New Delhi NHIDCL Director Technical Pu Amarendra Kumar le Mizoram NHIDCL Executive Director Thar Pu Adelbert Susngi ten vo in khan PWD Minister hi achen na ina mu in an malak dan an soipuya anin komna a hian PWD Minister Puvanlal Hana chuan Mizoram chunga National Highway kilometer zakwa pakhat point pahni pali athui chu NHIDCL in an enkol meka kongpui enkol konga hian state sarkar nen tho ho na tha an nei atul ti soin an mamo na zona pianga Mizoram sarkar chuan pui a in huam thu asoi Puvanlal na chuan kongpui chiawanga tuna Mizoram in harsat na ato mek konpui le sairang inkar kongpui siam konga po PWD in theitopin NHIDCL chu an puya anni po in chakzo ka ma an lak zel atul ti asoya he kongpui hi Mizoram chak lak lu na kongpui mo ani awangin ama nge po in atlo tam thu le fura kong thatak be sei the ni loma se motor tlan the renga en kol tur ani ti asoya Vaireng tele sairang inkar National Highway 6 4 lane lai tur chu Mizoram mi puiten an nga hlela wangin chakzo ka malak adu thu ashilani NHIDCL ho tu te po in kongpui en kol konga chakzo ka ma an lak tur thu le Mizoram sarkarin apuina PWD Minister Hilom thu an shila Mizoram mipuin harsatna an tolo nan theitop an chwa tur thu an soya heti rualian Vaireng tele sairang inkar National Highway 6 4 lane lai tura khamrang mualkhang durluile sairang ram package 2 a ramlak na land acquisition ala fel lo thu le a fel thwai an be sei thu soin Mizoram tan theitop an chwa tur thu an soi NHIDCL ho tu tenen anin komna a hian PWD Minister hi PWD Chief Engineer Highway Purobin Larin omana troy omani Supply Minister Pubilal Chanjawan kongpui chiawangani tin khosak phung mamu a harsatna athlen lo na nimin levo in khan sairang le konpui in karba ka kolasip le Vaireng te atlo Supply Minister hi animin tlai khan sairang le konpui in kar kongpui chia chu ahmuna atlo a kolasip district ho tu te PWD NHIDCL supply le police ho tu tenen ni tin khosak phung mamu abikin oil le gas akal tlang thei dan tur ruwa manna an siama arang thei angbera oil phurte an tlang atul thu le atheiang anga tlang tir ngal turin na thok tu te le avil tu te ashila anin komzo hian
oil phur tanker tangkhang enge moza chu chwa zui ngalan ni a state po na oil phur tur te po kaltir ngalan ni Pubile Chanzawa ho hian tukin khan kolasi bial to MLA Assembly Deputy Speaker ni bok pulal fam kima kolasi borsa purobar chilan mangayale akai noi department sang ho tu tenen nitin mamo ele bar lak lu chungchang ba ka bungropur truck driver tangkhang te ele in tur pek dan tur le thil chul dang poimo te an soi hova hemin tu hian vareng te pan le ngalin vareng te a IOCL oil depot manager chu a office a koma tuna hian oil phur motor somruk chuang in Mizoram an ron lut mek ti manager hian alo shilani Supply Minister hian vaireng te supply kudam po tlo ngalin tundin huna vaireng te kudama hian bu 5 quintal sang ruk chuang a ommeka kumin November thleng dai turangai ani ti thoktu ten an lo shilani Ruilo khwakhir ko ngamala tu law enforcement ho tu ten ruilo ngai en kol ko nga an ma ni chanzo ngamala an china wangin har satna an to pha thin ti an soi Zonet Zoram Calcium Program in Azir Chian na law enforcement ho tu te chuan Mizoram hun sang ruilo ngai pungzel kara ruilo ngai te chan chwa nalama thoktu dan keng ko tu ten an ma ni chanpuya ruilo ngai te ne na e tur pe a mangai taka che chuak thin an omlain ramdan an bo chiat na en kana an ma ni chantu an china wangin ruilo ngai te hi an huang tau pha ni in an soya law enforcement lamin ma an lak na a har satna a pha mek ti an soi ruilo ngai en kol tu chen khat chuan ruilo ngai te chu damlo an ni a damna an mamu awangin en kol an ngaya hetiang zong en kol an ni mek lai hian an ma ni ril ru ti pang chang zong le shwai swal thei zonga lo kom le lo kai shwai an ve thina wang hian an ma ni en kol na kong le chanpui na konga an ril ru ti no zonga chelo tur le film khur taka thil kalpui ni chin se an du thu an soya ruilo ngai te hian an nun an sim theinan an ma ni mangai tu an ti an in shat rualin khotlang le ramtan ti tur le mo phurna an nei ve ti an in shat atula hetiang ril ru pu tur hian an ril ru po an siam ve angaya chumi hoi zong en kol po atul ti an soi MNF party in tuna Mizoram chak lak na kongpui chat chan ber chu sarkarin angai saktok lowang ani ti an soya mi pui ngai poi mo na nei lo ZPM kai shoi sarkar chumi pui te tan rin an har sa to don ti an soi Voina Aizol Press Club to Thar lakhom tu te an kom na MNF Publicity Board Vice Chairman Pujemal Somzwala Van Chong Chuan sha thei china kumin ang ma Mizoram chak lak na kongpui poi mo achiat na sat tumle heti takami pui te nan tor na sat hi ala ngai lo ni in asoya Mizoram fur anat china wangin an kongpui te chu thalaya chei that atul china nikuma har satna na men lawan ma chon to awangin kumina po kongpui hi achele don ti chu shiat lok sa ani a PWD Minister Puwan Lalhana ngei po in nikum September thla khan kong siam na tur sum a thule ruatuya hulvele kong siam tum ani thu apuanga kong siam na tura abik taka sarkarin tuyal thea changa chia alak road maintenances klingkhom po chengwai bel chisom ni panga chuang ani to chungle sum omreng chungsi a malak na mumal a omlo chu mi puite ngai poimo lo na nasatak ani ti asoi Pujemal Somzwala Van Chong Chuan tu na har satna an to na mun kon puile khamrang inkar kong pui chu a en kol tu contractorin na an tho that lawa wangin nikum September tha khan sarkarin an contract atitopa security po cheng noi somthum panga point pathum pasari chu sak an ni a heti chunghian sarkarin angai sak chun som lawa tung thani sari a NHIDCL in an lak fel ma zong khachuan state sarkar mo phurna ani ti chu thudik ani a mo phurna la ngam lo na le atwar tu Zoram mi pui zalo na nasatakani ati MNF Publicity Board how to te chuan kongpui chia chuan atwar tu chumi pui te bok anni awangin sarkar pa ngai chuan mo phurna alachina tunma po in Mizoram kongpui te chu alo chefo to a fura po har satna to chang nei thin ma se bungro phur lir thei khal tu te le sumdong te an sha thei china tun ang reng renga kongpui chiat na satrum an shat lo thu an soi chu thil poi tak ani ti soin ZPM kai shwai sarkarin motor kongpui chungchang record asiam dan hi achwan omlo hle a an na thodu ngoi lir thei en kol tu te an na thok thei lo le thok ngam lawa an ding te tuel thei in dai lo na awanga khwal jing tam takin har sat na an tok te bungro a thlen mu mal lawa wanga sumdong tam takin an tlak chiat pha mek te state sumle pai din hunin hiam lama pan mek te chu thilung chia thak tak ani awangin kongpui chia chungchanga sarkar chu in soi thiam tum lawa siam thaturin MNF chuan aphut ti an soi Agriculture Department in Tundin huna Aizol Vanapa Hall chu sachatura malak na omri lauti an soi RTI mga zonet zona Agriculture Department in Chandanin Vanapa Hall sachatur hian sarkar kumliam ta sangni somhi pali somhi pangachung khan PMJVK scheme noya chengwai bel che somthum pasari point pasari pariat hu project siamin sarkar le puya DPR thelu ani a
he project he lu hi sarkar le puya tanga chan na engma mu alani lawa wangin tundin huna chuan vanapa hol sa thatura malakna a umri lawani vanapa hol hi kumsang khat zakwa somsari pakwa atanga sang khat zakwa somriat pathum chung Mizoram PWD enkol na hnuaya sak ani a tundin huna vanapa hol hi adung fit za som panga point pariat awang fit somnga paruk green room fit som panga point pali le fit somli pathuma zaw veranda fit somsari panga point pathum le fit somni pali azaw asir step fit rukazaw ani a achunga hian thutna zaruk somsari pakwa a omme kani vanapa hol hi kumsang khazakwa somriat pathuma tangin sarkarin a enkol chana a chei thatnan po sum tam tak sen ani to a kumsang ni som paruk som pasari khan NEDP sum chengwai bel chekhat noi somsari pariat singli sang sari senga chei thatni in kumsang ni som pariat som pakwa khan NEDP sum chengwai som thum pathum le sang kwa sengin air conditioner bun ani BJP Mizoram in in khan kumsang khazakwa somkwa pakwa a Kargil Indona India in hena chanlom na le he in kana asipai thi de shat rengna Kargil Vijay Divas an hmang Upper Republica an pisa in khoma hian palakbia to MLA Puke Shamo chuan Kargil Indona khan India sipai hwai sen te chu kholuma piang le selia nima se an tor chelna an tumru na le an hwai sen na awangin India chuan hena achan thei phati asoya kha Indona khan India chuan khovel shia ta aro puizia atar langa India malak na fing taka wang khan khovel po in India an mudan adang ta ti soyin kha Indona asipai hwai sen te kha an shiat renga za na konga po an than hara an za thar le apoi moti asoi inkhom hi BJP State Vice President Puvan Upazathangin na kai shwaya inkhom zo hian sipai hwai sen ramta na nun chan te shiat reng na le za na entirnan Zodin Square War Memorial a Puke Shamhole Puvan Upazathangin pangpar anda ani Bill ko clear tui Traveng branch YMA in Nizan Khan dan Lavapur sab zu thanem takan man Bill ko clear atanga Zonet thudon danin tui Traveng branch YMA hian an thudon bo zuin Nizan dar som pakhat le achan vevel Khan Bill ko clear chimpaya namdang khal lir thei atangin alukara thuruk sab zu case za som paruk an mana motor khaltu hi atlan bo mana wangin an man lawani tui Traveng branch YMA in sab zu an man hitwal chunga ashal chon na angchuan cheng noi som paruk le sing sari man hu vel ani a heng anzuman te hi vo in chanu khan bil ko clear bol hlo paina an tiral ngal ani AHNVT Secretary Pula Sang Liana Hovin Nimin Khan AHNVT Department malak dan clear let na nei ani a tundin huna Mizoram Animal Husbandry and Veterinary Service post ruak somnga a ummek ti tarlan ani Khatla Mizoram State Veterinary Council hola AHNVT Department malak dan clear let na hian Mizoram Sarkar flagship program hand holding scheme bo zui dante scheme le project kallai le machop sang ba ka voknat na ASF Shileng chungchang har sat na sang le malak na turte soi ho ani a tuna hian Mizoram Animal Husbandry and Veterinary Service post za sompanga oma service lai somruk pakwa an omeka post rak somnga a ti tarlan ani Chutkom nahi AHNVT Director Dr. Arzo Thanmoyin akai shwaya Secretary Pulal Sang Liana chuan Animal Husbandry chu sarkar lai puin angai poimu awangin thoktu te chu thanem ngai taka thokturin atsa ani Mizoram State Legal Services Authority in Voina Directorate of Sainik Welfare and Resettlement Aizola Legal Services Clinic and Hong Legal Services Clinic hi National Legal Services Authority Veer Parivar Sahayata Yojana 2025 noya hon ania ahon na inkoma hian Sainik Welfare and Resettlement Director Sergeant Lieutenant Commander Lalnun Tluangan inlom na thu asoya an department mun ngeya Legal Services Clinic hon ani cholom omati thu asoi Mizoram State Legal Services Authority Member Secretary Puvinsen Lalrokiman Legal Service din chan le an nathote Legal Services kalphung tele paralegal volunteer te nathotlang pui asoi fia Sainik Welfare and Resettlement Superintendent PH Lanun Moyin ex-serviceman le an chung te zinga harsan na tok le pui tur an tamchin ti soyin he Legal Services Clinic hi tangkai taka man ani tur thu asoi Legal Services Clinic hon na hi Supreme Court Judge Justice Surya Kantan online mangina man puya Legal Services Clinic churam pum huwa ba ven himna na lo thok chin to tetan ani awangin tangkai taka mangturin at sa ani Tlabung Village Council shwai to ten khwa chu Mizoram Akol Phetha thalo tuar na saberni a ani sha thu PNE Department ho tu te anshil Tlabung Zonet correspondent to Dondanin tun naya tlabung khwa in Kol Phetha an mu mal lo le zwal chungchang en fe in Lungleya Power Maintenance Division 2 EE pu Isaac Zodin sang zo te le lungsena PNE SDO pu Arlel choi sang ten vo in khan tlabung hi an tloa
tlabung village council IO a an ma ni lo kom tu te chuan tlabung chu Mizorama Kolumber pol ani awangin mundang zong ain kol phetha an mamo na sang ma se tundin huna kol phetha nei thalo ber pol an ni zok thu te kol phetha thazok an nei theina tur ani chuan department tha ti chak tur eng tiklai po a khotlang an in kaw reng thu an shilani anin komna hian PNE ho tu te chuan tlabung le lungsen in kara disc insulator man mek chu a hlui to awangin a thara thlak vek chu tundin huna thil tul masani an sha thu le summa mo dan tur po buat sai ngal ani tur thu an soya cheng noi som thum borvel sen angai don ni a tarlan ani Sir Chief Sub Headquarters YMA Info in Khan Leadership Training Kamru Ihlodo Awareness Campaign and buat sai Sir Chief Sub Headquarters YMA Hall Leadership Training Kamru Ihlodo Awareness Campaign hi hun ni a then ani a hun masalam Leadership Training a lengzem editor buwani tluanga thuzia ko shan le YMA ti le Sarkar le YMA ti anzir hova hun ni na a Sir Chief District Legal Services bultumin Ruilodo Awareness Campaign nei ani a dan nuaya Ruilodo na kong YMA branch shang shwai tu te sha tur poi mo shang inzir tir ani baka Sir Chief District chunga mantura Sir Chief bial tu MLA Chief Minister ni bok pulal du oman mobile app alotlang zar tak van tlang vil tu ti chu Sir Chief DC office atangin changkai le zwala mandan tur inzir tir ani bok Sir Chief Sub Headquarters YMA Training and Youth Affairs Committee Chairman Pusilan Minglua kai shwa in khoma hian Sub Headquarters YMA President Pukol Chua mapo in thu asoya tunaya Central YMA buat sai LBS Suzuki Interbranch YMA Quiz Competition na lomman pathum na latu chiatlang konveng branch YMA hena lompui na ahlana ni in khoma hian Sir Chief khopui chunga branch YMA tin IO te Sir Chief Sub Headquarters YMA in Aop branch Pasari IO le Sir Chief Sub Headquarters YMA Anti-Drug Squad member te antelani Government Sampai College in Nimina Zirlai Thar telom na le Zirlai chwak te thana an man chu is tui pui bel tu MLA Puram Thanmo yan ahman pui Government Sampai College Multipurpose Hall Freshers Social Cum Graduation Day man na hian is tui pui bel tu MLA chuan Zirlai te chu party politics rui chil lo tur te environment hum hal konga tran la tur le rui lo laka filim turin atsa social media man dan thiam tur le social media a thu post na zong oi lo turin atsa ani Puram Thanmo ya chuan mundang pan kher ngai lawa champhain zirna insang changtlung tak an nei chu lom omati thu asoya Zirlai te chu hlotling tura thei top chwa turin atsa ani inkhoma hian Government Sampai College Zirlai graduate Thar za somli pakhat te thla an ni a tundin huna Zirlai Thar admission ti to zaruk vel omin admission ti tum engemozat an la ombokani BJP Mizoram State President Dr. KB Chua an Mizorama BJP kai shwai sarkar adingani chuan tunlaya Mizoram in harsat na ato mek chu sutkian ani don ti asoi nimina BJP pisa in khoma se habial tu MLA ni bok Dr. KB Chua chuan tuna kong din hun an shia a Mizoram lo shwai to tu te chu an fak ma ramtan an thei to pan chua an mani wanga tun thleng thei an ni a tun din huna in kalpo na konga harsat na te nitin ele barzon na konga harsat na nasatak an to mek te Zoram nufual chana te mo phurtu an omlo chuan BJP Mizoramin mo an phurngama heng harsat na te hi Mizorama BJP kai shwai sarkar adin lowang ani ti soyin BJP kai shwai sarkar ding se chuan tuna Mizoten harsat na an to mek te hi sutkian ani dona in kalpo na kong pui tha an nei thuai dona ni ati in khoma hian BJP President chuan an party zom 30 alom lut ngalani MPCC General Secretary Pulalbiak Zaman shwai tu chale thalo chu thusoi thiama ni lovin until ti a te zok tur ani thu asoi nimina Congress Bhavana in khoma MPCC General Secretary Pulalbiak Zama hian ramin ma ason theina na poimo ma saber chu shwai tu tha ani ati a shwai tu tha ti tak takaram shwai tu chuan ram ma son na athlen thina shwai tu tha an sha theina tur chu thusoi thiama ni lovin until ti to a te zok tur ani ti soyin kumsom ni chung rambuai an ni chan kha mi then khat tongkam thiam le mi hne thei te wang ani a an tongkam thiam na le mi hne thei na mangin thalai ti an hne a chu chuan trale hachial narama mizo te ashwai lut ni in a soi MPCC General Secretary Puletlan Sang apo in tundin huna kon puile sai rang in kar kong pui chiawanga harsat na an to mek chu sarkar mo phur na liaw ani thu asoya helai kong puya hian ni kumfura po khan harsat na an lo tok to a hetiang ani chunga ngai sak ani lawa wangin tundin hun hi an thleng ta ni in a soi Kolkata a Peerless Hospital in Mizoram Universal Healthcare Scheme zom tu an ni awangin Mizoram sarkar in ruaman na siam angin an hospital na shang cashless in enkol thei ani ti an soi Peerless Hospital ho tu te chuan vo in khan
Aizol press kapa thu thar la khom tu te komin an hospital din hun le dam lawan enkol thei chungchang an shilfia Peerless Hospital Associate Vice President Pu Indrajit Banerjee chuan June tha khan Mizoram Sarkar nen Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui turin inrem na thuthlung an ziaka chemical tlang hian an hospital adam lo te chu poisa pek lok ngai lovin a thlona in enkol thei ani ti asoya Kolkata Hospital an nei ba ka July ni somni pakhat khan Guwahati Hospital Thar an honga hei hian Mizoram mipuite in enkol na konga olsam na athen nge an be sei ti asoi Peerless Hospital Senior Consultant Dr. Bandio Padiai po in andam do in chu tun lai man ro changkang le tharlam berbera thuam ani thu le lunglam nat nate thalam nat nate cancer kochung kal zunkong le ru thlenga an enkol thei thu asoi Aizol Electric Veng Branch YMA intuk in khan finance natlang puyan kawa mi zariat velan thok chuak UDNPA AMC Aizol Smart City le Central YMA Tranghovin Fine inti siak an kalpui mek pualin Electric Veng Branch YMA hian finance natlang pui hi an kova tuk in natlang te hi AMC ho tu ten tlo in Aizol Mayor Pularin eng sai lo chuan cheng sing ni apea Mayor hi Executive Corporator Pular tlan zawa khyang te le AMC official ten an choi o mani Electric Veng Branch YMA hian fine inti siaka hian pakhat na ni ngei tumin tran an la a fine sub committee dinin fine inti siak hi an honga veng chung fine konga chaktakin ma an la zuya kora bolhlo le leivung pailo turte mani ina bolhlo troi theilo thliar uluk zel turin mipui an zirtira an branch YMA Chanchin bu tuitu a atam thei ang ber fine lam je ani se anti angin fine konga inzirtir na thu anti chuak thinani Mizoram AAP in Mizoram dungle wanga kongpui chelutuk tu sarkarin asiam thatheilo ani chuan siam thaturin anin peiti an soi Vaina thu chuan siama Mizoram AAP hian Mizoram hun sang sanga kongpui din hun chu alung chia thak mai ni lovin amang an thaka athin rim thaka a topic thak tak zet ti an soya state puitlinga Mizoram hlankai ani hnuwa kongpui siam thathiam sarkar an la neilo chu amang an thak tak zet ti soin in thandona ZPM ho tu ten Kong tlo lo lutuk hi ZPM a sarkar ruala ti bo kan tum ti an soi chu bo ruwa ka atham ral mek ni alana wangin sarkar chutloma lalawa AAP Mizoram kuta kongpui siam mo phurna hlan mai turin an nge nani Siha atanga Saiko Evangelical Church of Maryland ECM headquarters sontak chu in khan Saiko ECM moderator Reverend K Vabeno Cho an ahong Mararama Kaushan Panhi Evangelical Church of Maryland ECM le Congregational Church of India Mara CCIM in Rem na thutlung an siam angin siaha a kumsom thum panga chung ECM headquarters omto chu Mara missionary te omna Saikowa son rem ti ania he in rem na anga voina Saikowa ECM headquarters honna in khom hi Saiku ECM bial to pastor Reverend Azu Beirona anakal shwaya ECM Assembly Executive Secretary Reverend AZ Beirako an hun ser mangin ECM Assembly Senior Executive Secretary Reverend T Salo le MADC CEM Puem Laiko tepo in thu an soyani Mararama hian tunma chuan sub missionary te din Independent Church of Maryland ICM chia kaushan a omthina kumsang ka zakwa somriat pakwa a ICM Assembly chuan an kaushan headquarters chu siaha ason arela hemidu lo pol an omawangin ICM chu phelin kaushan panhni Evangelical Church of Maryland ECM le Congregational Church of India Maryland CCIM ma an inchena kumsom thum panga zet an omshan huwa ECM le CCIM chuan kaushan pakhat ECM a in chun fin an remti a ECM headquarters po Saikowa son an remti ani Council of Churches in Mizoram in Kolasip Chumpui Presbyterian Kaushan Hall avo in khan CCM lo pian chwa dan le malam clear na ti thupui mangin seminar an buat sai He seminar hi CCM President Reverend Dr. R. Lalbiaklianan Akai Shwaya, General Secretary Reverend Dr. Lal Mangayazia, CCM Lopian Swadan le Malam Clear Nati Anzir Hova, Heminuyan Group Ruka in Chenin, Family Guidance and Counseling Center Counselor Reverend R.C. Lal Chafela Kai Shwayin Tupui Pahni, CCMP Kaushan Bipuiten Kanshiat Lan Tainan ing program nge Siam Chinila Cha Ang Tile, CCM in Common Project Ane Tura Cha ing Tingeni Ang Tite and Soyhova, Group tina changa soiho na achanga rotna sang an siamte ngai thak zuyani CCM lo pian chwa dan le malam clear na ti thupui manga seminar buat sai hi atumli na ania CCM member ko shana changin palai za som panga antelani khochin ilo clear rawang State Meteorological Center Mizoram Science and Technology sinchia danin vo in khan aizola kholum librarian Celsius degree somni pasari ania avo berlian Celsius degree somni pahni ani Nimin chonhudar ni le achan vele vo in chonhudar ni le achan ve in kar khan ro millimeter som pali point pali asur
นักตุกปะเทียนีอาจวนโคลุมไลเบรินเซลเซียสดีกรีสมหนีปังเวลอโวเบอร์ไลน์ดีกรีสมหนีปักขัดเวลอันนี้รินนีอาจิงดาร์ลีเลมินิตสมลีปารุกานีอัชวากังอัตไลดาร์รุกเลมินิตงาอัตลเลอังโคจินทีร์โลกนะ Regional Meteorological Center IMD กุฮัตีนักหมู่โลกดานินนักตุกามิโซรัมหุนเชนขตารัวสูร์เทนะจะสมหนีปังงาอัจังสมงาอมฟักนหุนอิลงมังโลกังอูPradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY scheme hi ilosheto m PMMVY hi naw paile naw pomtetana ham chatna ani a chengsang ru khleng don theina ani PMMVY in atumber chu nu ten nawan pailaya anchi sel na ngai poimo le naute shisel taka ne hi ani PMMVY ham chatna dong theiturin Aganwadi Center nai bera lawin jak ludla shisel taka nawi paya him taka inei theinan PMMVY hi lawmel shat vero Chanchin lom tam tak shil tur che kan nei lo hei ero kan shil thei che tata hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber liando auto works chu dealer tan anron mangta tata hitachi excavator eng model po mamo na inei ni chuan liando auto works si panla a chan na anlo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa har sat na nei velo po kol tu an ni liando auto works chuan tata hitachi spare parts sa har sat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame liando auto works tata hitachi dealer for Mizoram zema pokle school pui kon mission veng aizol Chalai te tweety songs next Thar aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur sum du so voi khat ai lai zong chang e yang eng tik lai po ai chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang shang a om cheu mule I hun lutak man chang kai nan jackpot snacks in sakitum naim I budget mil turang zelin I in kan sak thei chi a I boengai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan boipui sak thei vekache AMC permit thlengin kan boipui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha boxi kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan sak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited mission vengkhang aizol Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw anram chunga boruak chia pechuak lo hydrogen mang rail siam chwa masaber chu lotling taka enchin ani ti asoi nimina thu chwa asiama Union Railway Minister hian India ku chuak hydrogen mang rail hizir top ni khan chenaya integral coach factory a enchin ani thule enchin na chu a lotling hle ti asoya hydrogen engine hian horsepower sangkha janghi lai apek chwa theidon awangin boruak chia pechuak lo hydrogen rail siam chwa konga India chuan Kovela ma ashwai don ti asoi tun parliament for chut khome ka hydrogen rail chungchang zona ziaka achan na Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan hydrogen rail siam chhuana tur hian chengwei bel chesom riat sen na tur project noya chengwei bel chesom sari vel manral ani to thu alo soi to ani
Indian Railways in Chennai hydrogen mang rail an siam chwa me ki Indian Railways noya diesel engine mang rail demu an ti be chana siamani a hydrogen engine changkang tak hian tui hu chawa pek chwa dona wangin ramchunga rail chet vel na in boruak chha tam tak asiam chwa chin chuna sataka ti zia ani theibe sei ani a tundin huna Germany, France, Sweden le China chawin hydrogen mang rail hi an neya hengram hydrogen rail te hian horsepower zanga atanga zaruk vel an pek chwa tlang pui lain Indian Railways hydrogen rail chuan horsepower sang kha zanghi lai apek chwa thei dona wangin hydrogen rail siam chwa na lama India hian ma ashwai dona he hian mishing le bungrua apur zat thuitak ashil dona tlang sang le chho ul tamna huna hydrogen engine puitu tur electric motor thuam tel ani don boka wangin India hydrogen rail hi achangkang hle dona nimina engine na hian engine pakhat chau engine ani a Thar August dirlam hian engine dang engine ani le dona engine na zo fel nuwa August thato pa chuan Northern Railways noya Haryana khopui poimo pahni jin le Sonipat in Kara tlantur hydrogen rail masaber hlantura ruaman na siamani Cambodia le Thailand in car boruak so sang zela wangin hengram pahnia India embassy in India me te chu ramri na yakal ri lo turin asiatir Cambodia a India embassy in vo in asiatir na ati chwa Cambodia a India mi cheng tele khwazin te chu ramri nai lama kal ri lo tur le ramri nai lama te po mun himzo ka in sa seng turin asiatira har san na tok te chu arang the angbera India embassy be pop turin atcha Thailand a India embassy po in nimin khan Thailand a India mi cheng tele khwalzin te na shatir na alo ti chwak to a Thailand le Cambodia Inrinni a Thailand province pasari chu to ri lo tur le Thailand sarkar le tourism thunei tu te shatir na ti chwate ngai poi moturin India mi te chu an nge na ni Indian Army Chief Upendra Dwivedi an ral thuam changkang jok manga thuam sipai brigade thardin ani thu asoi kumsang ka chakwa somkwa pakwa a Kargil indona India in Pakistan laka hnena achan champha Kargil Vijay Divas lomna Kargila Dras sipai mun puya ahman puina a Chief of Army Staff Upendra Dwivedi chuan khovel changkang zela indona le inbe na a po ral thuam te an changkan chho zela wangin India po in hemi konga mason nara bithar kainan ral thuam changkang jok manga thuam Rudra Brigades din ani thu asoya Rudra Brigades a chuan khomwal sipai pa ngai infantry chu laipui le drone changkang tak tak manga thuam an ni don ti asoya Rudra ba ka hian ramrishu la cheta turbi ka duan Bhairav Light Commando Battalion din ani don ti soyin sipai battalion tinin drone platoon akeng tel zel to dona twal chung siam chwa missile system an pai pon zel don ti asoi Indian Army Chief chuan tu hnaya India le Pakistan in beina a India malak na chu chanlet na chau ni lovin India in fir fiak pol te poi khoina adozia le a chanlet zel dan tur lantir na ani thu asoi Delhi sarkar in kumsang ni som pariata Supreme Court in Delhi khopui chunga lir thei hlui man khapna thupek aloti chwa chu ngai tua chale tura angin Supreme Court chuan thochan ni hian angai tua chale don Supreme Court ne nangin na athelua Delhi sarkar chuan Delhi khopuya petrol mang lir thei kumsom pangachin le diesel mang lir thei kumsom chin man khapna chuan middle class mi pui le kum upalam te tan har satna tam tak athlen ti an soya tunlai lir thei te chu sarkar le puin boruak chia pek chwa theizat abithlia tharber BS6 emission norms in kai shwaina mila an boruak chepek chwa endik an ni china wangin lir thei lui te chu he endik na mila te turin Supreme Court chu angena Delhi sarkar in hemi chungchang a zirchian na lir thein a hlui wangutin boruak chia apek chwa tampha lawa lir thei chu upato ma se man rim lo ani chuan a boruak chepek chwa atlem thei ti an soi Delhi sarkar chuan Supreme Court in mi puite har satna sukyang turin lir thei te chu dan pakhat manga shudwal top lawa boruak chepek chwa mila khwa khirna fel file tun lai jok duang chale turin angena Supreme Court hian kar thara thochan ni hian hemi chungchang hi angai to ngal don ni asoyani fakna hun ilang manglo kang u Kimte Enterprise Kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe in chong structure railing bar le chitang shang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole in chong rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sabi chung kan lo zwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatuilo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye
Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. F kap sang in san suan in satu ta na ham chat na rang vachachi FK roof aron chop chuak leta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi kle vuak thwa angai vela wa wangin tuipu ta om vela wani FK roof hi mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 8794267570 le 9436142909 na zofia theirengani Cambodia le Thailand in be ina titop tura in ka hai puan le remna chungchang soidun andu thu soima se an le in be chunzom zel ni zana UN Security Council thut khoma Thailand Ambassador Chai Vit chuan Cambodia chu Thailand be masa a le be na titop tura in biak na pe hel kwala apua borwak ralmon tak hnoya anin biak theinan Cambodia chu an sipai te hnu kir tur le tharum thona zongjong ban san turin asia tirani Nizana UN Security Council thut khom zo a thu thara thedar tu te akom na a UN Cambodia Ambassador Chia Keo po in Thailand le Cambodia in be mek na titop turin thu del kil omlova in ka hai puan ngal atul ti asoya Thailand in be masatua apu na chu pha in ra thuam lama chungnung le ramthil ti theizok Thailand chu Cambodia tan be masak ngam rual ani lo thu asoya Security Council ngen na anga in be na titopa in biak na mga buai na chinfel chu andu dan ani thu asoi report chen khata Thailand ani danin Cambodia le Thailand hi an Inrinni a Hindu temple pani Priya Vihar le Prasatta Miwen Thom in chu in ningani atang khan an in beya he in beina hian Cambodia mi som pathum an thi a Thailand lama po sipai paruk le twal chung mi som pathum an thi to ni asoyani a Thailand lama mi noi khat sing thum vel chu mun him lama son ni in Cambodia lama po ramri shu la chang hian mi sing thum chuang mun hima son an ni to ani Nizan Khan Thailand Khochak Lama Chatarburi Trut Border Defense Command how to Rear Admiral Apichart Sapraset Chuan Anram Dan Puya Section 176 le Martial Law Act 1914 mangin Chanthaburi Rambiala District Pasari le Trut Rambiala District Pakhata sipayin thunei na anlak thu apuanga ramven himna atan le mipuite himna turin sipaiten thunei na sangzo kan mamu awangin martial law chu puan ani thu asoi Inka haipuang tura Israel le Hamas in biak na chu atlol don nia alanta ka wangin Israel in Gaza in do na chunzom tur le Hamas noi chimit tura be pui thak chunzom atum Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel le Hamas in biak na Hamas chuan in rem na andu lo ni a asha thu le in biak na chu atlol ani chuan Hamas in Israel mi an shente shwai kir tur hian US le an thopui ram dang tenen ma an ladona Israel rem na le muan na athen theinan Hamas ro rel na le poi khoina chu ti top atul ti asoi nizana tu thar thedar tu te akom na US President Donald Trump po in Israel le Hamas in ka hai puang amitang anin thlengani chuan Hamas hian in phen na an nei do don lawa wangin in biak na kalmeka in rem na siam chu an du lo ni a asha thu asoya Hamas chuan in rem na aya in be ina an khanzo ka wangin Israel chu Hamas nuai bo tura an na zo fel thwai turin atsa ani Pakistan in tun naya India nen anin be inna tito pa in ka hai puang tura US in ma alak na alom thu ashil nimina Washington na US Secretary of State Marco Rubio nen anin kom nu athu chwa asiama Pakistan Foreign Minister hian India le Pakistan in be ina tito pa in ka hai puan ani theina na US malak na churo puya ti thu le lom omati thu asoya India le Pakistan buaina kumhlun Kashmir chungchang chu UN in kai shwaina azam angami puiteron chunga chinfel thei abe sei thu le Pakistan in remna le muan na kong azo meka US chu Pakistan tho puirin omtak ani thu asoi US State Department po in thu chwa siamin khovel ral muan na atan firfiak pol te deulet na konga Pakistan in US atho puya wangin lom thu asoya rampani IO te in biak na hian in sumdon ton na chungchang soiho ani thu le Pakistan leilung hausak na lai chwa na lama US ne na an tho dun na tur chungchang te soiho ani a
US Secretary of State Marco Rubio hian tun nai khan Pakistan a inquire Lashkari Toiba helpol peng pakhat Jammu and Kashmir pahalgam in pong ka na amo phurtua in chal the resistance force to US in firfiak pol anga achin chha tur thu alo puang to ani Iran nuclear program chungchanga Iran le Europe ramlian pathum te inbiak na machon na lian thama omlova inbiak chunjom tura thu ti tlu kani nizana Turkey khopui pakhat Istanbula Iran consulate UK, France le Germany IO tenen anin biak nuwa thuthar le khom tu te akom na a Iran IOR thut khom na atel Deputy Foreign Minister Kazem Kharibabadi chuan Europe ramlian pathum tenen Iran nuclear chungchang an soi ho thei chulom omati thu asoya inbiak na chungun thuk le langtlang taka kalpui ani thu soin lelam an rot na tele ruam man na te chipchiar taka soi ho ani thu asoya Iran hian kumsang ni som panga a nuclear program khwa khir na hli sak an lo ni to anga boruak ranwang tak noya nuclear program an kalpui chunjom thei chu adu dan ber ani thu asoi Iran nuclear program chungchanga inbiak na hian Europe ramlian pathum te hian inrem na thuthlunga Iran shek theina thudel kil snapback mechanism ze tel ani theinan Iran chu an nor ni asoi ani a Iran po in tun naya Israel le US in Iran nuclear hun pui an beina awangin inrem na chungchanga hian US chu aring tok to lova Inrem na Thar hian Iran nuclear program him na apuam tel theina tura ruam man na Thar duan abe sayani Kongpui chiawanga ni sari chung zet tuyal thei phur lir thei an din chu nimin tlaya ti top ani awangin Mizoram tuyal thei lut le chana voin tlai dar li khen khan oil tanker somthum pasare in vaireng te check gate an paltlang to PWD Minister Puwan Lalhanan Kongpui en Kolkonga NHIDCL le state sorkarin thoho na tha an nei atrula NHIDCL chu an mamo na zona pianga sorkarin pui a in huam ti asoi Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw an ramchunga boruak chia pe chuak lo hydrogen mang rail siam chua masaber chu lotling taka en chinani ti asoi Cambodia le Thailand in inbe na titop tura in ka haipuan le rem na chungchang soidun an du thu soima se an la inbe chunjom zel khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani Rin tla ka sumdong a omto ka thilman chiar chin IC Big Bazaar chuan imamo na shia in Kulikon East World Bank Road Lini Construction a bunfelta Lini Construction hen imamo ang zelin square feet bread in building asatheya aizol pon thlenga sathei tu ani building sakcho ni lo building chia ngai ine ni po in mantom dekin achha sathei che rin tlak le mantom zokin UPVC rung shang mangin kongkhar frame kitchen cabinet frame le frame shang asyam sathei che a aluminium frame le euro frame idu po in idu ang seila ilung oina san turin anlo siam sakang che hemba ka hian rooftop steel structure step railing le tukver bar de po siam thei tu ani in samek satole saktum tan pan masak nge chi ani a huna omchil ani awangin I hun ne rem chang ang zelin eng tiklai po door thei reng anni lir thei parking a har satna omlo door tharlom nan discount pek mek ani Lini Construction Kulikon East World Bank Road opposite petrol pump contact 8119865420